What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Richington Siangchai urile bondligi RTI haito wair compartment exam ke DSC ke Isjenjai Health District hakakat letrik unu benar di yo wo priang ye jubab yang ko wina ki RTI warile u nado akan letrik benar Julai araja arasan naida waslamu e jubab da UPIO yang ni RTI hadin wakut kali pausngi wai hadin wada lai bot den bonsen kat kam weekend don ain Richington haga pratrik u September araja arasan debu ko first appeal how First Appellate Authority woman le Deputy Commissioner ke district. Neliang First Appellate Authority di ejuba wahito ini aga pratrik unu benai lengba ke email. Tu Richington hawa iklam wa ketok ku board ong wa MG benta ke priangu wa MG bentawan ke miu priang wa ke wina ke benta ke priangu to yo let usu ya wahab usu ya ijbab RTI wa yo ukat kam ke section 76 yang ke ain RTI Act Waya benta ko miu priang daw le uya UMK makini sngiyawan kat kam ka ain RTI hi ya gi juba bodio ng RTI do daw chimporo porebnya kam te kerpar uya gi pej ba wa yai cha wa yo epor yo wa bichar bnya wa daw pentip sa gi pej ba lang bagilat patai kepor hakini gi sngiyawan te mentakas ni kharlai tarik Oktober ajar pausan ngah wa dei bat ka RTI kaba ngalabo naduk ka khandai tarik Julai ajar pausan haka office jong BIO ka District Selection Committee ko Ilchanted Secretariat minta kasngi ngala wan ban simno ya ka jubab lani ka reply habe debat katai ka application jong ka RTI ka bangalabo naduk ka khandai tarik Julai ajar pausan ho ka baye debat kani nga kala poru ka pod bangalabo da ka first appeal chau First Appellate Authority man haka tarik September arja arpausan yakaba First Appellate Authority ubadai Deputy Commissioner jangka Ilchanted Hila jubab yang baka email hakapra tarik Oktober arja arpausan temta kasngi ngalawan wansim yaka jubab tahagatai ka order kaba lani ka judgment kaba u First Appellate Authority ula shim habai debat ka appeal first appeal jonga don kibenta nga pediang baton kibenta bat kabangam pediang kawai dah tentang pediang kebangala to agak appeal ke first appeal jonga audisi ba nga I would like to seek exemption of the information applicable fees as per section 76 of the RTI Act 2005 ya kaba audisi balong First Appellate Authority ula simnya kerai bangan yo exemption kajingmut kabangam don kamban siu ya ka door lani karit ya kaba ka jingpen kret jongki ya information mentakas ni ngalayo ya ka jubab ya free of cost kat kom ka section 76 jongka RTI Act ya kita ki benta ke bangam pediang ya ka judgment jong First Appellate Authority ngan sale ya ka badon kam kat kum ka RTI Act men akini kisni keban one te habaye dai bad ya ka information ka bangala yo mentakas ni ngakerpat yo pajba sabah ya sahabat nga ai por yang ngaban analyze ya ka information but yaki benta barok jong ka jubab jong ka tai ka information ka bangala yo mentakas ni ngan sapentip sapai ba kanang bakan long ka transparent step hi ka ba ya dei bat kan ka RTI jonga